Mwongeye kwirirwa neza nshuti mwese mukunda kandi mukomeje kubana natwe hano kuri Hagume TV muherereye mu Rwanda no hanze yarwo. Tubifurije umugisha w'Imana kandi turizera ko impera z'icyumweru zikomeje kubagendekera neza. Uyu ni wa mwanya rero mube hafi tugarutse kubagezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba. Turi ku cyumweru itariki yo ni 21 Ukuboza umwaka ni 2025. Kandi turizera yuko abizihije isabato uyu munsi wo ku cyumweru byagenze neza. Turakurikira kubana natwe rero kugeza ku musozo w'aya makuru kugira ngo umenye ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri AFC 23. Intambara yakajije umurego mu gace ka Makobola. AFC 23 ikomeje guhangana na FRDC ndetse na Wazalendo hamwe na FDLR. Kandi turakugezaho amakuru agezweho mu ntambara n'ubundi ikomeje guhuza iyi mitwe yombi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Turagusaba ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Turasaba kandi wowe ugeze hano bwa mbere kuri Hagume TV koko ntuhave ahubwo hagume ukande kuri subscribe. Ureba hano hari akazogera ugakandeho kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku munsi. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi kuko bitugaragaza yuko mukurikirana kandi mukunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Turasaba gukomeza kudukurikira ntugire na kimwe ucikwa kugeza ku musozo w'aya makuru kuko duhari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho hirya no hino kandi ku gihe. FRDC irashinja abo mu mutwe wa AFC M23 kwiyoberanya bakaguma mu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC mu itangazo cyasohoye kivuga ko inyeshyamba za AFC M23 zakinze ibikarito mu maso amahanga zivuga ko zavuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru gihabwa n'abaturage yemeza ko izo nyeshyamba zikiri mu mujyi wa Uvira. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatandatu kivuga ko imirwano ikomeje kuba hagati ya AFC 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe zifatanya nayo ahitwa muri Makobola. Generali Sylvain Ekenge avuga ko abahuza barimo Amerika ndetse na Katari badakwiye kwita ku bivugwa na AFC 23 ko yavuye mu mujyi wa Uvira. Yasubiye mu magambo ya Willy Ngoma uvugira AFC 23 wifashe video avuga ko batazigera bava muri Uvira. FRDC iravuga ko inyeshyamba za AFC 23 zikiri mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo, ndetse abenshi bakaba biyoberanije kuko bambaye igisivile utapfa kubatandukanya n'abaturage. General Sylvain Ekenge ati abari mu duce dutandukanye nibo bagenzura uduce twa ngombwa, ni nabo bagenzura imihanda y'ingenzi. Yavuze ko abarwanyi ba AFC 23 biyoberanya bakambara imyambaro ya gisivile cyangwa ya gipolisi, abandi ngo barinze icyambu cya Karundu n'umupaka w'u Burundi na Kongo aho muri Uvira. Kandi ngo inyeshyamba za AFC 23 zakomeje gukora uburinzi bwa nijoro nk'uko byari bisanzwe. FRDC iravuga ibi mu gihe umudepite witwa Willy Mishiki ndetse no mu ihuriro rya Perezida
Felix Tshisekedi yemeza ko AFC M23 yamaze kuva muri Uvira ndetse Wazalendo bahasubije ubuyobozi bwabo. Willy Mishiki yari aherutse kuvuga ko mu minsi 18 gusa leta ya Kongo izaba yasubiye mu mujyi wa Uvira ikahigarurira nk'uko imaze iminsi ari byirwanira umunsi ku munsi. Gusa AFC M23 ntago yaboroheye kuko ikomeje kubabera ibamba umunsi ku munsi. Tariki ya 10 Ukuboza 2025 nibwo inyeshyamba za AFC M23 zatangaje ku mugaragaro ko zafashe umujyi wa Uvira wari umaze iminsi urinzwe impande zose. Nyuma y'icyo gihe Amerika yasabye AFC M23 kuva mu mujyi wa Uvira ndetse imbere ya kamera mu ijoro rya tariki ya 15 Ukuboza 2025 abarwanyi ba AFC M23 bagaragarije amahanga ko bavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo nibikomeza bazongera bakagaruka muri uyu mujyi wa Uvira bakawufata. Abaturage bagaragaje kwigaragambya bavuga ko AFC M23 bayikeneye ngo ibahe umutekano bakeneye. Ibi ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze ko ari propaganda ya AFC M23. Abagiye mu myigaragambyo babihatiwe. Gusa nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa AFC M23 bavuze ko mu gihe hatari haboneka ingabo zidafite uruhande zibogamiyemo ngo zinjire muri uyu mujyi wa Uvira zirindire abasivile umutekano, ko iri huriro rya AFC M23 nabo batazakomeza kurebera inzirakarengane z'abasivile zikomeza kwicwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo ndetse na FDLR. Akaba ariyo mpamvu zitazava hafi y'uyu mujyi wa Uvira kugira ngo zikomeze zicungire abaturage umutekano. Turabashimiye rero ko mwabanye natwe kuva ku musozo w'aya makuru kugera ku musozo w'aya makuru, kandi mukadutiza umwanya wanyu mukadutega n'amatwi. Mukomeze kubana natwe kuri Hagume TV, turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru yizewe 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire nk'uko musanzwe mubikora mukanda kuri subscribe. Wowe utarakanda kuri subscribe ure ahantu hari akazogera ukandeho kugira ngo ujye uba mu bambere babona amakuru tukugezaho 5 kuri 5. Namwe musanzwe mubana natwe, tuzi neza yuko mudukunda kandi mudukurikirana. Kuduha ibitekerezo byanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi ndetse n'inkunga ikomeye mu gukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije umugoroba mwiza, ibyiza byose bitangwa n'Imana nibyo tubifurije. Amakuru yacu kuri Hagume TV yo nakagaruka. Imana ibarinde. Ciao ciao.